اف 10 سالن در بدر عفرینی امینا نعسان یا 56 سالی روزانه لوینه کوری خو بغمگینی دنره. جمعه یه 14 سالی دما 2013 ده لسر دستي جبهة النصرة جونافي خوا جوهرت هيئة تحرير الشام لحلبة هاد قرطن هنجي شعبي دياوي لذجراوية. لو كي مش ده هالصالو وان داكر جمهوري دكتو شو أبو ده سلام نزن صاغة نصاغة شري ما أبوه حوالي حلبة وما لو كي غوان داكر ما سؤال كر سؤال جبهة النصر علم خبر تني لگوری آمار نفرمی هجمارا کسین دشر نافخویی سوریه ده زیدتری 100,000 ونداهی هنه. هجمارا کردین عفرینی این لناو شر نافخویی لسوری ده و پاش رده ایویشا ترکیه یا سال 2018 ندیاره. رمضان خلیل یه 55 سالی دما سرکار خوبو آجو کر ترمپیلک و گوهستنی بو جگونده که ورصغیره یه نافچه حلبه 2013 ده جحلبه بری خدا قامشلو جارا داویل قامشلو هادیتن. ویدمه پرانیا ریبندن باجر و پرانیا باجر دجر دستی رژیم سوری دبو. تشتكي خيا حتى أنا تنايا في 10 سالي وي دنجي تنايا أم تشون قالك جيا قالك دفرا قالك جيا بحث كر ما أوجاريا ما نديت. تبي دجبريا شامي جواتا قشتيا نتوين يقرتي دي 29 حزيرانا بوريدا سازية كسر بخوا أفاكر. جبو رونی کرنا چاره نویسا بحزاران کسین وندا لسوری د 12 سالین بوریده. اف داخوازه که دوباره جعالیه معلومات ونداهیان و پارزوان مافی مروفانگو چاره نوسا ونداهیان دیار بده. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.